Ćao svima, dobrodošli u još jedan klip i danas ću vam pokazati kako da napravite besplatan server za Minecraft. Sve što je potrebno da uradite jeste skinete program Hamachi, čestit ću vam link u opisu klipa. Onda kada skinete i instalirate program, dobit ćete ovako nešto, odnosno bit će vam ovako. Znači kliknete Power On i onda ćete tu trebati poreziti neka podešavanja i znači tu imate svoj IP. Tako, znači sad idete network, idete create a new network i upišete kako će vam se zvati vaš server. I upišete znači šifru bilo koju, stavit ću 1, 2, 3, 4, 5, idemo create i sljedeće što je potrebno da uradite jeste da skinete ovo. Ako vam je verzija Minecrafta, znači 1.7.4, odnosno najnovija verzija, skinite Minecraft server 1.7.4. Znači, bilo bi poželjno da koristite baš taj Minecraft. Onda, znači, to ubacite u neki folder i, znači, kada napravite server, taj folder ne smijete nigdje da pomerate. Znači, ako ste ga stavili naprijed ovdje, ne smijete ga poslije toga pomerati u D-disk ili bilo gdje. Znači, sada uđite u ovo i, znači, sad ovaj program kreira sve ono što je potrebno za server. I evo, znači, ovo je sad gotovo i sad ovdje upišete samo stop. Zatim kliknete na X. Tako. Zatim, znači nađete neki file koji se zove server, znači piše da je to properties file, idete desni klik, idete open with i znači otvorite ga pomoću notepada ili wordpada ili Microsoft Office Worda ili bilo kog programa koji služi za editovanje teksta. Znači imamo OK. I sada, samo trenutak, sljedeće što je potrebno uraditi jeste da kopirate ovaj ovdje IP, znači ovdje što je sa lijeve strane, i da nalepite ovdje gdje piše server IP. Onda sljedeće što je potrebno uraditi jeste da vidite da piše online mod i znači ako svi vaši igrači koji budu igrali na tom serveru, ako svi oni imaju premium account, onda neka stoji ovdje true, a ako svi koriste onaj običan account, onda stavite false. Znači moji svi igrači koriste najobičniji account, tako da ću staviti false. Onda ovdje možete podesiti ovdje PvP, odnosno player vs player, odnosno da možete naprijed da se ubijate međusobno i tako to. Onda ovdje podešavate, znači ako stavite nulu to je ono najlakše, jedinica je kao normalna i dvojka je kao hard. Onda tu ima još neke stvari, to ćemo diramo. Onda ovdje naprijed game mod, to je da budete kao da ste u kreativu, ako stavite broj 1. Ako stavite broj, znači ovo samo nulu, onda je to kao preživljavanje. Znači tu ima još neke stvari se podešavaju, znači imate ovdje max player i tako to, onda to je nebitno. Idemo save i sada znači idemo exit i onda pokrenemo ovaj program. Znači to je gotovo, znači mora program ovaj da bude non stop upaljen i mora biti Hamachi uključen non stop. Zatim, znači ulazimo u Minecraft i znači svaki igrač koji hoće da igra na vašem serveru mora da ima isto Hamachi. I znači kako taj neko treba da uđe na taj server. Znači kada neko instalira Hamachi ili ako već neko ima Hamachi, ide network, ide join an existing network i upiše ime vašeg servera. Znači stavit ću ovdje za tutorial. Znači moraju da budu tačno velika slova ako ste stavili tu i znači sve to mora biti isto tako napisano. I šifru stavite znači 1, 2, 3, 4, 5 kao što sam stavio malo pre i samo ide join, a ja sam već ubacio server tako da ja to ne mogu da ubacim opet. Idemo play i sačekamo malo. Naravno poželjno da imate malo bolji komp i malo bolji internet ako želite da vam server radi lepo. Znači idemo multiplayer, idemo add server i upišemo kako se zove server. Znači za tutorial i znači IP adresu stavite ono koje smo malo prekopirali iz Hamachija, idemo down i idemo join. Znači da sačekamo malo. Znači meni sad secka pošto snimam sa Camtasiom, tako da radilo bi inače lepo. I eto, to je bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentarišete video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.